usuku ngibabaza imisebenzi yezandla zakho. Ezakhe izandla zifana nezabantu, ezakhe izandla zakhe ibala. Ezakhe izandla zinika amandla, ezakhe izandla zibuyisa umdlandla, ezakhe izandla zenza ukuthi umuntu azokwenza yonke into ezomsiza empilweni ngokuzikhandla. Yazi baba ngiyakubukela usathane awubandla ngoba ezakhe izandla azinawo amandla okwenza yonke le misebenzi emihle eyenziwe ezakhe izandla. Kungakhonkosi kwezakhe izandla yami impilo ngayidela. Ngakho ngiyacela-ke Jesu ndodana kaNkulunkulu ngazo lezo zandla zakhe zabethela ungibamba ungabusangidedela. Ngoba bewangidedela isithi kimi sizozenzela bese sima kude siyangibukela. Sihleke sesiqala ukungidelela sithi noma inini kuleya nsizwa ngiyasidalela. Kanti kodwa Nkosi uma umuntu ehleli kuya londeka ngisho abathakathi bangashintshana omunye angene ekuseni kakhulu omunye angene ebusuku kakhulu kodwa uNkulunkulu uma umuntu ehleli kuya avikeleka kakhulu. Jesu. Uma intandane-ke yabantu esakhe isandla ayifani nezinye intandane iyahluka babiba namandla. Ayivinjwa yilolu dongo olubizwa ngokuthi